Ko ia tētahi hōtaka e whai ana I te tauira o te hōtaka rongonui The Voice. Ka tahi anō, ka tai mai ki tēnei whenua. Kua whakatūria he hōtaka hou ko te reo tino, te ingoa. He whakamaoritanga o te hōtaka The Ultimate Voice. He momo whakataetai karaoke, hei tā ngā kai hautū e 5 mano tāra te karoti nui e puta mai ai ngā reo rōreka ki te whaia o ki te ao mārama tuatahi kia whaia e rātou o rātou moi I te waiata. Tuarua kia rongohia o rātou manu ti ori tanga e te katoa o tātou. Aneira, a Micah Ackroyd. E rere ana ngā manuti ori ki te ao. Ko te whakataetai nei ko te reo tino, he kaihana o te hōtaka The Voice. Te mea nui ngā ko kia waiata rātou I runga te atamira. Kia kore rātou e whakamā. Ai, ko te tino hua mā Regina Reihana, kua tūwhitia te hopo. I've always enjoyed singing, and that's where my happy place is, where I can be free. And because I've suffered a lot of anxiety and depression, singing, it's now making me get out there more. Yeah. Mēnā, kei te rata ngā kaiwhakaako ki te waiata, ka hurihia e rātou o rātou turu, hei kimi I tērā kai waiata mō tāna rōpū. I feel that this is a stepping stone for a lot of those who want to come out of the open. Hei taumata mō rātou ki haere atu ki tētahi o ngā kaupapa kē hei awhi o rātou haerenga. Ko te 5 mano tāra te taonga mo te toa me tōna kaiwhakaako, I hurihia e John Kingi ngā turu katoa I tērā atu wiki, he rongo tino rawe ki aia. Started back at our marae, Tawarau marae, and we always played the guitar for the fundraising for our marae. There was myself, Rangi Magavi and his wife Rebecca, and my other cousin Mau Maruera. If it wasn't for that part of my life, I wouldn't be here. E tū ana te whakataetai karaoke nei ki te pāpara kauta ko Crates and Cues, he oi e ai ki ngā kaiwhakahaere, he wāhi pai tēnei mo te whanaungatanga. Ki te reo, manu rewa. Rohe kore take tērā, kei a koe tērā kōrero. Kia mātou I noho ai roto I manu rewa. E whānau tēnei, roto I Crates. Ka haere tonu te reo tino I a pō o te rāpa. Micah Ackroyd, Te Karere.